Da li možete pronaći razliku između ova dva lika? Ja ne mogu. Da, ozbiljan sam. Veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Malo smo se više raspištoljili ove godine. Zašto je to tako? Zašto sam odlučio ponovo biti ovdje? Jel to dobro? Meni je dobro. Jel to vama dobro? Napišite ispod video u komentar i onda ćemo vidjeti, izglasat ćemo i ja ću i dalje nastaviti snimati. S obzirom da me nije bilo, kao što vi znate, malo duži period, 17 godina, 2,5 godine, jer sam bio u zatvoru, ali to možete vidjeti u prošlom videu šta je sve bilo. U tom periodu se izdogađalo svašta nešto i onda sam tu i tamo nekad nešto i snimio i sada vadim te sve stare videe i gledam sve šta mogu i onda to editujem, izbacujem i na TikToku i na YouTube Shorts i na YouTube video sada. Tako da ovo što ćete sada gledati je jedan malo stariji vlog, otprilike iz 2007. Taman kad sam bio u vrtić. Gle javljanja, dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam, ko sam ja? Mnogo sam jak. Ne to je Miro Fin sam. Evo nam i Čolo tu. Šta radimo danas? Obično sam javljanje nekad u svom životu i evo ispunio sam. Danas idemo za Osijek. Ukoliko ste danas u Osijeku, javite se pa da se vidimo. Dobro, ja ću za mjesec dana. Čutno, mora i to ne znam. Trebali smo već krenuti, ali gospodin se ne sprema. Hoćeš se objasniti, molim te. Kako se objasniti jedino? Objesi se. Napokon smo krenuli, izlazimo iz kuće. Opa, vidi, vlog update na svakih 13 minuta. Idemo sada tamo. Tamo, daleko, nije to. I onda ćemo ugrad da vam pokažemo svašta. Ovo je bandera. Odvozi glomazni otpad. Sad smo mi preuzeli vlog da vidite malo sa visine kako je to, a ne sa cesti dole, direktno. Kako je dole? Kako je vrijeme dole? Je ladno? Ne, u redu je, apsolutno u redu, eto, dobit ćete vlog s visine. Nabijem vas sve kolektivno na k***c. Ulazimo u bus, sada idemo do grada, kasnimo jako. Sad ćemo prvo pitati da li... Dnevno. Dobar dan, dnevne. Ovo je privatan autobus samo za nas. Ne smijem mrkati, baš će mi telefon. Pazi, pada. Da vidimo reakcije. Reakcija sam upavim snimati. Imamo ništa, mi imamo veće džamije. Bočka katedrala iza nas. Kako ti izgleda? Iskreno fasciniran sam. Najiskreno, Šoki mi je, ne ozbiljno. Šta ti kažeš na katedralu Osječku? Predivno. Katedrala. Nabio sam pijan i to. Ne tuži. Gledamo s Osječkom pothodniku. Niđa Tornjača. Mirza Kornjača. Upravo smo izašli iz game shopa na trgu u Osijeku, u pothodniku. Tako da, posjetite ga obavezno, budete li tu negdje u blizini. Mi dobijamo profit od toga. Molim vas, stavite na fer na stol. Hvala vam. Opet smo na površini. Ovo bi trebalo biti centar grada. I, da, to ti je to. I imamo iza nas tu fontanu, polufontanu, ne znam ja šta, ali tu je Ante Starčević. Naš brat. Petar Pan iza nas, a mi ćemo smjestiti tu negdje. Kako je bilo? To zato što je gazdarica tu, pa zbog toga.
opet sam ispod najgore sredice. Zato što je najgori. Iza nas je promenada Osječka i Viseći most. Idemo sad tamo da vidimo što se nalazi. Evo nas ljudi, sad trenutno na Dravi. Opet snimamo svi, opet smo ludi. Drava iza nas, kao što sam malo prije rekao, tamo bi trebao biti Viseći most. S one strane je zoološki vrt negdje, tamo ćemo kasnije, ali to ćemo pokazati i tako. Iza nas ljepotica. Hotel Osijek. Prelijep. Odlučili smo se prvo na ovu stranu, idemo u zoološki vrt. Ovdje bi trebalo biti kompa. Ono što će nas prevesti preko Drave do zoološkog vrta. Pa ćemo vidjeti. To ćemo preživjeti. Sad čekamo da nas prevezu preko. Tamo ako se ne varam, kompa se kreće u nekom pravcu. Brzi smo, jako smo brzi i ludi. Evo, prešli smo preko, katamaran je tu, Osijek iza nas. I polako, lagano, pa ćemo pokazati neke životinje, neke ajkule, drakule, bubašarbi, ninja kornjače, nešto. Evo nas sa zoološkom ljudi, upravo smo ušli, pretvorili se sa majmuna odmah. Možda mi pokažem nešto, a možda i ne. Nekako me briga da vi vidite ono što ja gledam. Maher snima majmunčina, ona glupa jedna. Ukoliko ne vidite nešto kod mene što se treba pokazati ili hoću uživati, a ne snimat, odite kod ove dvojice kretena na kanale i pogledajte kod njih video. Mislim da će oni popratiti više. Ostavit ću vam linkove ispod, a ja odu uživati, a oni nek snimaju. Ovdje možete vidjeti majmuna. Kako se osjećate? Osjećam se. Osjećamo se nazvno. Umorno. Da, pratimo. Šta je bilo? Morio sam se. Nije on toliko više nego ja stojim 2 stepenice niže. Živjeli. E sad, pravo pitanje, kad smo već ovdje kod zebri. Da li je zebra crna životinja sa bijelim crtama ili bijela životinja sa crnim crtama? Objasni, molim te. Objasni ponovo teoriju koju pričamo godinama. Da li je zebra bijela životinja sa crnim crtama ili crna životinja sa bijelim crtama? Hajde da ih pitam. Sad ćemo ih pitati. Sad ćemo Gospođo Zebra. Zebra. Evo nas, izašli smo u centru, drugom centru Osijeka. Sad smo na šetaču. Ko je gospodin? Da te predstavim. Čolo Esmer šeta, šetać Čolo Esmer. Da li možete pronaći razliku između ova dva lika? Ja ne mogu. Afriki. Zašto nisi pojao? Tražio sam solo burger, nisam mogli solo burger. Evo nas kod hotela Osijek. Tu je hotel Osijek i sad smo fini smo. I sad idemo dalje, idemo promenadom se šetati i uživati malo. Evo nas na Visećem mostu u Osijeku. Mahir se pravi da tamo kao nešto on zna slikat nešto ovo. Sad smo tu smo. I jako je fino. I sviđa nam se. Ne, ništa se ne pomera. Tu smo došli i sam ću završiti vlog zato što nemam više baterije. Izda se to je Čolo kriv, pošto je morao zvati majku svoju i onda sam morao hotspot dijeliti. A on je tamo iza trenutno. Pozdrav! Hvala vam na gledanju i vidimo se nekom drugom prilikom. Sutra u 3:30.